Very good morning, Babu. Ayan rabi na kamay, yan rabi na kalubena. Yan rabi na katamana. Sama mau serangan na lewang ko na. Kono lewang ko sare na chingore. Isa nanambulewa sa mau sarangan. Pre bab, ke o chiko irao dingo mi ko lebi wachina melu. This girl is from England. The girl from England and the boy from Australia. Korosa ngande chuko Portugal. Korosa ngandi korongo ereda chuko na cliff. Ango 90 feet na cliff. Korosa edmaita kana cliff kongo chuko na baby. Can we go there and we take one selfie? Korongo selfie vana mbachini cliff sana. Korosa they stand at the edge of the cliff korongo pinakata metamba. Korongo off balance. Pre, ida na matanggali kasa tako chiko na gauna go na tabango na selfie stick. Kau sareda last week ruana lewa. Are Michaeli. You only looking at girls, nothing else. Ruana lewa mado sawachi korosa tombale tu na lomaningon on the middle of the road. Korongo kita kandona selfie. Usareda bango corona ngonelo ko tapos lenga na uluna sa tapos sabi nakatalang basi me donga sa ba Michaeli selfie on the middle of the road gondo na nito ya sa nga nito ya sa Ronaldo punto chiko ng basi gay traffic jam kila rosa boring saranga mani basa la ko ro modero yan dono ngon ro yan bango sa vital no sa on mongo ro dresser nga na telefon lingan na itumba basi tos tu ba malu lingan na tu rose smile chiko ba binaka gay dona boy graben ranta kana telefon Ro nalingan na tu pa saranga bango. Ro brace saranga bango. Ro smile ro saranga bango. Ro selfie nga telefon ni ka fancy saranga. The two girl inside the bus. Ro naleo chiko lo manimba ro dami tu kilando nito SSMR nito. Traffic jam gesa bang malu chiko na bus. Malu chiko na bus. Kay butong chiko makali kila ka saya kabi mai. Rose brace saranga naka saranga ro smile saranga. On the selfie. To reda man na bango way lay na matanggal smile. Kito talaga ro smile ro na leo kito talaga smile ro smile to nga kani selfie kito smile nga kani kilana kani kila ro smile to nga ke wa sorry yari letar mo do na boy graben ranta kana telefon au kila ko na boy ko sa kota na bo le selfie mbe kay bunika le sa ko mbe kana tamba no na kana selfie vika una au kila ko na boy ko sa graben ranta kana telefon ko sa didi ba ko no to balsili ko sa selfie juga. Viva ko bat kana telefon dire. Cangay matanggali ka bang goren na ka ba barere baki. Na right bat kini ro selfie bandua. Reda na selfie rosa. Sa lutu bagando. Go sa selfie to may lomalang goren. Ay right bat. Beka kebaka babu sa chiko na cliff ngo merang sa lutu mo corona. Ba vingo mi lewa saranga lebi wachina medek tasere. Sangay mau din na sa bayar revina. Tambe engel binakato na bana. Pre, babakim na turan kan do selfie garon na chiko. Nakadug no megel do bili selfie chiko na batiningun sa. Kuwa saranga. Abi na kasara balem ni sa song na ngono na tight security situation vacancy bi sa chiko na ngono balta na wabu. Kasi nga sono tambatan na badili selfie na wabu lutiway. Garon selfie ba nang bachini wabu lewiso mga lutiway nga kaniko ng gitawa. Ano ba talo kan dun na kay may mo. Ko sa natamando. Isa nga yan na mo telephone yan mo camera but up to use what you do. Right back. Kausa reda dona time na chat Fiji dona lewa sa tiko na balen di pagdengo. Sa tiko na balen di pagdengo gay selfie ko. Are ko di sabi reda ko chiko balen di pagdengo re. Ayo, Mike. Konta talaga ko. I tell you, Michael, so many stories to be told and behold and foretold. And iklama tanggal kabang. Kasi chiko chat Fiji Michael non so to ko chat Fiji. Go chat na undre ulak chiko mango undre taga chiko na sangi kila ochi na RBC kina gito sangi ochi kila viti bakai kila vida na tun marto wintango kondo na taltala muna ochi ko balut tamani balut lew sa oso na balut oso sarang balut na lew ni lutu what do you call member of the chat lew ni Baba Kosor to tabir na
Iliu, front row, rona row, ngonek. Oh, iyo. Sunday school. Are church, re? Sunday school, what school, but church. Atawa tu kona school Monday to Friday. Iliu sal ka san tambe chiko kede nangone na. Kede nangone. Tona boy barongo ital bago barongo di ko. Au sakana kalau. Yeah. Sa buno sakana kalau. Na vanua vango chika kwe. Galu wasori boso pe kona boy leleng. Yeah. Bosa ochinga buna utale. Boso chiwa vango buna utale. To sakana kalau. Na tamana bat kina china to side vango. Tala sa bosa chiko ko na lubena. Tala sa bosa chiko bena lubena. Ocha balela iba. Balai sa, o chisu sakaya. Chisu sakaya sa dusi bena le baba koso bago. O chika balai pos bago pa dula ka tarong ko na bole. Bosa tale ba nangone? Bosa tale ba nangone. O china lot. O china lot to sa emenir to masu o chika. To la ko ival serangang kay natamana father and mother. Yeah. Tarongan na lubena. Tarongan na lubena. Hey. Chone lang maki. Ada ba ko sa nangona puno chico talta. Ada ba ko sa tarong ko chico me. Kito reda chico tama takede bar de ko. Dona ka puno bongo bosi ko. Senga talta tarong chico bidana koloko. What time is Fiji's next game? Satu kuna na tamana batikina chilena. First time in the history of this church. Mengke dakan dona 7 only 5 minutes. De totol ngai laka na buna una singa. Lubena, la chon la ko me ada tarong ko chico tal. Ko buna bongo fatol tal ke dona ka tarong chico. Tato terus senga ko tarong ya chico bidana ko. What time is Fiji's next game? Acha ko bat nahi Michaeli acha ko bat nahi Fiji playing this weekend na Georgia Michaeli sa ochi ruana ngau korto sangita ochi kina Georgia batakina tim ni viti na Georgia sa Lucine mata ini non rosota 2012 2016 karoni non rosota Georgia won so kailan barbale sa nandun ang gito binaka this Saturday kaya sa win Ovici Fiji gonna win 2 times against Georgia. Oh, at sa binagabano ni binagaberto na boys terima kukuha ha. Ran rasa tunggo o demba levo na tamata sa tunggo kadim balabu je o de na tamata. Koi ko sabi sa mo chico donataro sa. Miguel donataro koi ko sa tunggo na chico paleta na penalty try. Au sa kila chico na kena na ansa kerkera nga. Koni sa uma sin chulbi ko na tikite. Nada ba sabia? Baleta. Nada ba ko sabia? Senga ambien nung tikite ko sa tu na are it's very simple re. The ticket is not for you or for me, Babu, it's for the listeners. Are Mageli, are penalty try to sa kina re. Bida. 15 points re. 10 points for the try, 10 points to sunya penalty try, 5 point to bonus try. Bonus point. Sangai nomusaw ni taro etala Babu. It's not Mageli kare kaisa ni kore give the ticket. Dreng mesara gitu mantare. Kuni bangor ya. Okay, lesu betala na tarong sang tarong chico Babu, ningaw na sikin na lataka kino referee ni sando na penalty try. E vida na kaya automatically. E vida na kaya. Ningaw na e sulia kinendo na penalty try referee e vida na kaya. Ada ba sabi bosa? Dama kaya sa tugon na roto na place option. Tsaka isa kito tara na option kito sa sino may penalty kick. Thank you very much, Babu. We'll talk to you tomorrow. Na Babu the Meme, na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?